Penyesriam ubat Stromwell maudo ia ke WPP bat ke BJP. Ka WPP kan sahir arsut kumbajia ia ke BJP ong kinong kerjan. Uproof yo jendra yadap shua ke election MP ubatai ba ke BJP kan sahir bat kan yo kumba arspa arpo hadu arspa soposit bat kelalong tek kumta kumba ulabatai. Nga persang ban pertubut ia keba ulale da keba ulale je kendu ia kinong kersan ke BJP hakeleng keri bat ulayo ban yakren hadu lailak tam kinong kersan ke BJP hakaba ki pensngau ia ke jingbom sngau tanat syu ka jongki ha ke jingwat jingtip jonga kumba sibnai menta ha kaba yade bat ke election MDC ngalabu jingken hakaba ngala ia kendu kumba sapo hajar tam kinong kersan ka WPP kiba batai kumne. Woi, nginpej ya ubreu omde ya ka parti hadu 10%. Nginpej ya ka parti da ka penyang yano ru ngintebej kata katsan persen. Ngite ngim itu yano henroi tang ya uba arden san persen. Ngite la ingya ia ke WPP ke sunang tang ban kedeukti ya kiwe 10% kumbaong upastor HK nong zap ya kinong bemran la da be mapi ya ukla piong ke spot da be ukla ya pipat pitong ke kata ke jinglong ke WPP mentah kebenta ke pesan mentoi banjit ya ke WPP namar kanle ayu hadu district council haba dang pej ya ke surkal jela te kabaha bat kersian bet ya kabadon ha kebor kata arpo persen. Kabahan riu don gibaong la ingia bakalale kum kisang balang kata san. Haba kelipat kumnu kala banlong. Haba haka MP election ke WPP kalatam hadu saulak duna ke jubab kalong namar bakim sene asu ya ke kongres bakalale kersian ha district council. Haba pensiong nong rimbha ya kejing sngeu kinong kersan ke WPP ngenlap ba ke WPP lada ke penyang yano ru haman la ki konstituensi kan yo bet arpo hadu laipo persen kebut ha ke ICC kan yo bet pra hadu kat asit haji ICDC kan yo bet kumbalai hadu nyoset bat kanum yo ya kejing bun pat lani ke majoriti. Haba pej ia kerukom trekam bat kerukom penki paj baru kam ya pertan ke WPP bat ke BJP hakaba ke BJP ke penengkam deki media bat kilat patai kubor beper ban penki uskong ya ka wat ban penengkam da kitunat trekam sorkar kum ke office udisi bat video bahkan lek ban batai keleng kisnong syapang kiskim tangba kabut syapok pat da kumwe hakaba mangaru ngaladon benta akum ucip gas kongsan hakawe neki program belapan bet da ke office ubidio noston kumba uba aren udai ubik fans unong kersan ke RSS kabade ke jabing ke BJP ke WPP ru ke penengkam da kine kibut po hakaba kan samat ya kejing rem ha ke election MDC bat kanum la syu ban ki klik kenang ba pin kamsyai ngan pen kenmau yaki kentin iba ardan kata hakal laiturik nyo arjar psal hakaba ngong don ha kaba ngadang donlang ha ka office seperti uong kumni jania haki noyalam wat knyum pet ke RS balai ke klain bha ke seng ke de namar kinongbut ki jania hangi ki noyalam ke jingkeli menta na kinong kersan ke WPP hato pilai drong WPP banlong nongbut nenong sandur kublai shibon kene kadai kecingkren lani kecing pensai jong ubat srom halur kini kibenta ya kaba ubat srom oleh kendu ya kumba saupo hajar ngut kai kaba na phi pajba pidon banong halur kini kibenta kaba mau ong baka WPP kala ban hiar ha ke election MDC kumba ke BJP ka hiar ha kene ke election MP jubab mapi kipajba komen hapo share sikiperlok per jorjun phi bekentep ya ke sisa kublai shibon.